riwayat kisah barodat di Aceh Raya. Lam karu Aceh timungon barat di Sabah tempat muno calitra nasidro anu di mosi ada. Lam jut saat duangan poma ditanyong ba'ama ayah jinopat dilon rindu tat kena erupa. Mantong hudep mepat alamat ulun jak sedot awat keraya. Nyoka meninggai mepat kejirat ulun jak siat lun baca doa dep di poma dan di ayah lun jatuh ngupah lun bibu gada kanasib gedanyo kenda ba Allah hadapi susah tetap lun sabar. Poma anemu tua kendak ba Allah gedanyo sabar bek putuh asa cobaan Allah ya Allah sabar ngon tabah dudo bahagia lake doa kaniba Allah ube musibah beletro dekat Aceh beaman